gona fa le go 96.3 FM Mbongeni Ngema astimela sa sezola go miona e kwagala ga botse ka gare ga seemo ya sago sa mamarerato motse community radio ya lekgotla ka shola selega yeo e go gašetša go ka go tlologa a go tšogona ka fa ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House hauso le mmila o mogolo wa R573 wena mme ba re le moloto ke lena la tsela ntwewe ge ka ba ke gona o bula seemo ya sago sa mamarerato ke a go tumediša ebile ke a go amogela ge ka ba e sale o dutšogona fa go 96.3 FM ke no emela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro a metsotsong e masomepedi senyane fela go ikela go ere a jale somete ke gore 29 minutes before the hour 11 o'clock nna ke nna morwa motšama ubane re a leboga magagešo re a lebogahle mafaratlhatlha mafaratlhatlha o no re o sa raoa dilo di sepela ga botse di nametse mmila le phefo di go bontšhe go raoa le nna ke nna mafaratlhatlha leina laka jala go ne molato a ke tsebe moroka pele motlho mongwe nka ya ka molago kgaetšedi ya rena gore a re fegoleletse borala go ne le se o ka ratago a go se fetiša motlho mongwe ke nagana gore malome ka kapa re ka tswela pele ra kwa dillo tša bona re ka tswela pele ra kwa dillo tša bona ke ne nneta gore jwale ditaba di eme ka ena sesi gore a titsebiše ebile ba nape a re fe tsona ka moka ka botlalo a re leboga intro awa le thele tšalana go la pitšentše kgolomane le a tseba gore di-introduction e bereka jwang e sepela jwang a ziše thobela ka pitšentše kgolo ka le tamiša ka moka ka mo ngwakong ke tamiša ba theletše ka moka gae nna le bolela le Sandra ga Manganye Sandra Manganye o tswa kae gae ke tswa ka Mmanapiane Sandra Manganye ka Mmanapiane re a leboga kgaetšedi ya ka ke mang nna ke nna Lucky Manganye ke dula Newston ya Maganyaka Newston ya Maganyaka re a leboga kgaetšedi ya ka re a le amogela ebile o ka re modimo a ka le thuša a lefa maatla la kgona go bea ditaba tša lena ga botse ka mogole di tseba go ka gona a re kwe kgaetšedi ya ka nna ke ngwaletše pitšentše kgolo ke kgopela thušo ke e kgopelang go na le mathata ka lapeng la mokgekolo la kokwaka ka mo ke dulang ka gona go na le mahu a hlagang batho ba gona na re tseba ba bolokilwe mara ge re ntše re tsamaya mo ditseleng re tsamaya dikerekeng ba re botša ka gore batho ba se ba robale so ke dile ka re tšatši le la matšatši ka botšiša ka molapeng gore why rena ka mogae go ba le mahu a no le go feta mengwaga mebedi wa boraro ra boloka go feta mengwaga mebedi wa boraro ra boloka phetolo e ke ileng ka e khotša ka lapeng ke gore kokwaka o nyetšwe ga Manganye a re mola nyetšwe ga Manganye sa le kgarebe mogala jola a mo nyetšeng wa ga Manganye a robala ge a robala fela o mošile le bana ba bararo e leng basadi ba bedi le lesogana le le tee ko ga tlo hwetša molekano le mong a moriša bana ba ikabang ba 7 a moriše bana ba le ka ba 7 awa ba godiša bana ka moka go sebe le bothata so ka le la matšatši mogala jola a dulang le kokwaka ba rile a go batšiwa dipolaseng and then a tšewa a išiwa mo a dulang gona ba botša bana bale ba gage ba botša ba re tlang letle le bone tatago le neshuka mo o go ba ditšwe bana ba le ge ba eya ba fihla mo tatemogolo a leng gona ba re ge ba tsena ba hweditše tatemogolo a le ka mo ntlong ga a fihla ka mo a ba le ka mo ntle ba kwa tatemogolo a bolela a ne a nnoši a re ntho e boletšeng tša re nna ke tlo tsamaya a ke sepela ke tlo tšea bana baka ba ke neng le bona le mosadi ke neng le yena ke na le bana le mosadi ke neng le yena mara ke mogotše ka bana ba bangwe so ka ba botšiša ka molapeng ka re okay tabe e bile le kwele gore mogala jo boletše gore o tlo tšea bana ba gage ba a ba rileng le mokgekolo wa ile sa be le thibile lehu ka molapeng go sa hlokofetše motho a mathomo e ile mamaka o hlokofetše ke na le 13 years ne ke sa le monyane ke yena mathomo-thomo a go hlokofala ka lapeng wa go bulela mahu a tlileng ka morago so phetole ke khwetšeng ka lapeng ba itse ba re gonna ba re aowa re tlo sepela ra ya ngakeng
ra nyakišiša gore tabe eo ke nnete ka nnete mahu a hlagang ka mogare ga lapa a khosa ke mogala ke tatemogolo goba ke mahu a batho na kana ntho eo ke šala ke e bolela bo go ne le setlogolo se se hlokofetseng ka mo lapeng le sona se no hlakahlakana mahu a ke bolelang ka ona se batho ba neng ba tša nako ngwe e telele motho a tšere nako e telele ke mmaka o betšwe 2 years mara ka morago ba latelang ba hlokofala a bangwe ba no hlakahlakana ba hlokofala malomaka o hlakahlakane kgwedinyana tše pedi a hlokofala beke tlang ra boloka a hlokofala mo ra boloka ka meka beke tše pedi tša go latelana mara be ke sa le ngwana mara be ke kgone go bona gore go riega eng so ntwe e ndirileng gore ke be ke feleletse ke fihlile gore ka baka la gore thušo ga re ikgwetse ka re a ke ngwale pitšeng tše kgolo and then re kgone go solva probleme ka gore ka gae a bana taba le yona tabe ya gore ra fela and nto ngwe e ntšhošang ke gore unusually setlogolo se se tlhokofetseng ka se bona mo ditorong wa tla and ga e tla a mpolediše o ntshware sa se gateledi and a tle bošego mo baneng ka bo ma-3 le ka bo ma-2 ka nore e thoma mola ka bo ma-10 so ma-10-9 ke gona a tlang ga a fihla ga a mpolediše o tlile go nna maga a mabedi le la bo-3 o tsene ka mokamoreng yaka a dutše le magolo aka e le yena le magolo aka le mamogolo bong ka mokana gona batho ba hlokofetše ba dutše mo fase be ke ipotša ke re ke a lora ke tsoga so ke lebelela batho ba le mola ba dutšeng gona a ba sa le gona a mile a ba ka tsoga ka sebe le bothata jwale sesi wa buša gape nna mo go nna o stopile o tla go morwedi aka le gona o tlile mageng a bobedi le la bo-3 o retse morwedi aka a re mama ga go kae ngwana ka a re mama a re ee a ruša kae mama na a re ke a monyaka ke nyako sepela le yena ngwana ka o re a lora ne ba le ka gare ga bus ka mare ga bus go ne batho ba hlokofetšeng ke family hlokofetše le yena ke bole a botšišang gore nna ke ka ke yena a hlokofetšeng go na le mamogolo a ka o motee wa phelang ka mare ga bus ngwana ka gore na le ka mo godimo ga bus a lo morela gore se segane o iša kae mama and then o ne le bokoko na o ra wa ke a monyaka ke nyako sepela le yena ngwana o la o thoma wa ragaraga be ke sa ba ka robala wa ragaraga a mmileng ke a motsoša ke re ke eng e bontle o re mama sesešo wena ke re o ka yena a mmileng o re aowa gape sese o re go botse gore o e tla o tlo go tšhia jwale a ke sa dula ka gae mihle sentse tabeo e ba gona ke phela ke ita ke letsalo mihle ene e nngwe gape e diregang ka kua lapeng go ne ditlogole tše pedi tše baneng di a bajwa ge re etswa re ya bathong ba re ke lefofonyana mošimanyana gešo ngwana mamaka o ba kgatha meriri tšatši la tlo thomang go hlakahlakana ka lona o no re go nna re mago bontle gape be ke re ke kgatha motho meriri ka kwa motšhino la o duma ka mo hlogong yaka ka dipotse ka ra wena o no kgatla ke go bolela ga di ngwana o la ke ge a thoma bolwetse botsena mo la go yena o ba kgomola nako e ntši ba fetša kgomo tša sa bolele ga ke etswa bampotša ba re ba mpile ka lefofonyana la go kgomola o mongwe o no thoma a ba le sekolong ba le mo learnershiping o no thoma hlakahlakana yena a dule le nna o dula le ga mama gage so ga a hlakahlakana mehlakano eo ke a bitšwa ke le mmerekong be ke bereka ka 2022 ba mpotse ba re ka ra bohlakahlakane ka re ke tšheiša ka 7 ke tlo fihla mo gae ga ke fihla ka neta ke tsena ke kgotša ngwana o la hlakahlakane and a nyake motho o nyaka nna ke nnoši ba la bangwe ba le wa ba swara wa ba gama bana ba banyane ba khiwa ba ketimiša ka la ke fihla ke a mmotša ke re papa gane go riegang o re mago bontle ba rena ke a gafa ke ra bona ke go bone o gafa mare ke a mmona gore motho a seo ke mo tsebang ke re gane go riegang o re gape ke nne matšatši a mantši ke sa robale a mileng a bolela ka mokgo ke re bolela le nna o bonang o bolela lotše nna a re dikwešiše a mileng ke rela bana ba ka re šetse re le bana ba bagolo ba gona ba babedi mara a bana taba le ntho e direga ka lapeng ke rela bana ba le ke re a re bone re ka se tše motho o ramiša sepetlele a re tše ngwano khirimišeng samwe re bone gore ke nnete ngwano ke lefofonyana goba go riegang ka ena na ra tša ngwano o la ramiša go gongwe le le bošego ka bo ma 8
8 ka gore ke tšhaisitše ka 7 go tloga mo ke be ke berekelang gona o fitlha intša boma 15 minutes a re fitlha ko ba re botsa gore a ngwane ke ba mo tšheletše ka lebakeng a mo tšheletše ka lebakeng a re ee a mile ba mofatša a mofang tšona ba ra mo mišeng sepetlele ra tša ngwane o la ka miša sepetlele a re fitlha kwa sepetlele ba mo tšere madi ba tša le moroto wa gage ga ba fitlha kwa ba mohlaba injection a ra robale ka re ba na le 4 days a sa robale a ratharatha yona 4 days eo ka moo a mbile nka mo tlogela sepetlele e nngwe gape e re tshwenyang gape ka kua lapeng ka mo ke dula ka magolo a ka dijo tša rena di a sepela le lekgono la re e tla mo furugu re apeile ra pele ka pitše e kgolonyana re kgone gore se ka tla re apea gape mantšibua dijo tše di no fela re sa apele a santse re sola dijo tše la di sa lekana a re tsebe re go riegang di ja keng a re robale bošego re bona dilo nna ke kgona ora ke robetše mo mpeteng go tswelele mosadi a tsene ka moraka e lebane dining room a tsene mo dining room a fihla mo kamoreng ya ka a ntsoring a fetša mo a 10 mo passageng a ka ko kamoreng e la ye nngwe ka montle ga jarata ka moke go ne le katse bonagala bošego fela ka tsebo mosegare o ka se e bone malobanyana mo ke bolaile maribišane ila ba re ke mankgakganyane be le menkgakganyane e mebedi le twintse lao ke nang le ena be le tlile re dutše mo stupeng a re dutše mo stupeng ke kwa ntwe re ka re gane go riegang a mele ke ra ba mahlatse a re lebelele kwa godimo re keng ga re re mo stupeng re re ka nete re kgwetša bo mankgakganyane e bea metse bile re tšhela kua mankgakganyane bale ba kgone go tša ka kwa gore ba kgone ba tia re ba bolae jale ke boditše family ka baka la gore ke nna ke phelang ka kua gantšhi ke phela le bana ba gešo mošimanyana gešo ena o ke reng wa fokola ka be ke tlile le ena mo jale a kwane le tšaka nna dibile a nyaka go mpona total and then ke phela le bana ba ka ba bararo gona ka mola malome o phela le rena mara ke motho baneng le ena a ke tsebe gore o ne le boifo ba go riegang ka ena o no fela ke motho ana a itswa tsena motho ana o tswa a tsena and ntho ngwe gape ba re file spiritual husband ke a se bone ke a mmone ke a bona ntho ga itla mo gonna jale one jwale ke bona e ya mo baneng mara ke bona ka toro ka sontaga se be ka go feta ke le ka re ke robetse mo mpeteng ke a lora ntho ela e ya kwa ngwaneng so ka kgona gore ke tshware ke re ke itia fela ka tsoga ka phaphama ka be ke ikwa a ke tsoga ka mo ntlong be ke boifa ke bona o ka re go na le motho ena se na motho gore a re robala re time le bona re laeta le bona le tuka bošego bo ka mokana ga lona mare dilo tše di no hlagalla re no di bona gantši le gantši ntabe ngwe gape e ntshwenyang ke gore ne ke kgweditše mmereko la ne o tshepiša gore be nka kgona ka bereka ka thuša bana ba gešo ke rile ka re ke le mmerekong ka le la matšatši ke ntše ke le busy ke le mo thileng ke rekiša wa tswelela motho a fihla mpotša re wena ba go tsamaiša le selo motho la ka mo lebelela a re ba go tsamaiša le selo a go nente e tlo go lokelang ka mo lebelela ka mpotša ka re gane wa bolela sona a raba ke no ba ko go botša motho la a tswa a sepela ka nnete ga re le a ke sa le mmerekong go no direga gore go be le mme o mongwe a tla runya ka cashback ge mme o la ga a fihla mola o a giwa le nna ke re la tsa customer o a giwa le nna mola o bolela le nna ke thera go ba fase ena o godimo se ke motse ke re a ke nna tšhelete mare ke tla kgopelela ka thiling e nngwe e latelang a re okay a go ne bothata so go a direga gore o ba reka malana ke lebala go dirang go tlika malanale ke tša malanale ke tlile ke le checkers ka tša malanale ka nokela ka gare ga checkers ka mdirela cashback ka gage ya 500 ka re tsamaya ka mogomba o rile 500 ke mo fa malanale a tsamaya le ona ga a fihla kua ba kgwetša bane malanale a sa thikiwa a fetša ba re se ra gore nna be ke kwane o le motho la gore ke mo fe sešiba sele so ya ba gona ge nna mmereko o mfelela mebereko ke a e kgwetša mara a ke bereke kgweditše 4 a e kgonagale kgweditše 4 a ke fihle kgweditše 4 ngwaga go feta 2024 ke no tepotša gore a ke mmerekong ke nyako bona re go diregang ge nka se mmerekong ka dula ka re mara ke sa mmerekong ke tlo dira eng a ke sekolong ka ya sekolong a ke fihla sekolong bo se ne bothata
ke tsena sekolo awa go sene problem ka mo Sekhukhune TVET ka nako santse re tle re ngwale di-test ke thoma ke tlela ke letshogo ke a kopa ke hlogo ke a hlakahlakana a ke se re go direga eng e santse ke ngwale di-exam ke a hlakahlakana kopa ke hlogo ke a tswa ke a mo ke yang gona ke a botšiša gore gane go riegang ke botšiwa ka gore nna ke sepedišiwa le selo and selo seo se ba ntsamišang le sona ke sona se nrakelang banna ke sona se ndirang gore ke se ka ba ka concentrata dithutong jaaka ke sona se ndirang gore ba nrake meberekong ke sona se ndirang se ntlhoiše le batho motho mongwe le mongwe kopanang le ena a kana phela le nna few minutes nyana after that šetše ke motena jale ke kgale ke sepela ntate ka kapa le prof ke tsena ka mo ke tswa ke hlapišiwa bošego le mosegare mara dilo tše ka mokana ga tsona ga di tswe and a gone mo ke llelang gona ka baka la gore batswadi a ba sa lego malome ke motho mongwe wa mmotša gore malome go riega so le so ambileng o no re motlogolo go mamogolo ba ke šetšeng le bona ka lapeng o mongwe a dule le rena o dula ka gagage ke distance ke Newsstand o mongwe o dula Driefontein and then o mongwe o dula Daveyton so ke a ba hlalosetša ka tabe gore go diregang ka kua lapeng ntong lengwe e diragalang ya reporta go bona bana ba ke ba hlakahlakanang ba tseba bana ba le bane mengwaga e 3 ba hlakahlakana ga ke sa re ke lebeletšego wa fokoletša go thoma o a ke re ke lebeletšego wa fokoletša go thoma yo and nteng ko ša mohloko ke gore ditlogolo tše di šetšeng ka mokana ga tsone ge e ba le mathata ba lata nna ba botša nna ba mpotša gore gape tseba mmago bontle go riega so ka molapeng go riega so gore nna ke rwele mathata a lapa la kokwaka ke rwele mathata a ka le bana baka ke be ke bošekerwa le mathata a bale ge ba tla ba tlo ntlhalosetše lo tše ka mokana ga tsona di hlakana mo go nna di ntira gore ke be depressed like di ke kopa ke hlogo a ke robale tekana bo ma 5 hours 4 hours e enough for nna gore ke robale okay sesi a re thome ke go kwile o beile ditaba tša gago gabotse di ya kwagala motheeletši o go kwile ka mola dikgokaganyong tša leago ba go kwile ebile taba tša gago di bonala di ba kgwathile kudu a re tsene ditabeng re no re boedi morago gannyane ke kwile o bolela ka taba ya lapa le lego ka gare ga lona wa gama ke nna ba ga Mankane okay ke kwile o bolela gore koko o ne le bana o ile a nyalwa go diragetšeng ke nyaka phate o fela koko ke ngwana Matšeke yaga e le ngwana Matšeke o na le di-twins angere Yeah. di-twins la gage le nyetšwe ga Nkuna yena a nyalwa ga Mankane ya koko o rile a re ga nyetšwe ga Mankane mogala jwa gage a robala a ne a mo file bana ba bararo okay e le lesogana le letee le dikgarebe tše pedi ya aga be sa le kgarebe angere be sa lo menyane wa kgosa gore go riegeng a hwetše o mongwe and then a mo hwetša a dula ka lapeng le lefe ba sa dule mo lapeng la ga Mankane ba hwetšane dipolaseng ka mokgwa ba ntlhaloseditšeng ka gona ambile ga ba hwetšane dipolaseng ba tloga ba yaga Tsantsabela le Mogala-Jole a mo file bana ba 7 Mogala-Jole ambile bana ba le ba mokgekola ba hlakana ke ba 10 ka 3 yela e kgoditše maga Mankane and then a ba 7 ya ga Simba Mogala-Jole o ile re ga a le dipolaseng ba mo gobaditše kwa dipolaseng bana ba ga ba founela ba ba founetše go ba rile ga ba hweditše molaetša ba ba botša ba re papa go lena ba mo gobaditše kae mo a berekang gona bana ba le ba gage ba ya kua ba babedi ba fihlile kua ba hwetša tatemogolo a le ka madulang ka gona a ba fihla ba re ba hwetše tatemogolo a bolela nnoši a re go a bolela a nnoši ba tse gore ke mang motho a bolela le ena mantšu a ntšhitšeng o itša re yena ga a sepela o tlo tsamaya le bana ba gage a ba bala ka mabitso ka mokgwa ba balang ka gona a ba bolela a ba a re ke hweditše mosadi o ke dulang le ena le bana ba bararo ke mo file bana ba 7 mara ge ke sepela ke tlo tšea bana ba mo go mosadi o ke tsamaya le bona jwale nteng kgotšišang e ke ba botšišitšeng gona ke gore tabe le ikwele ene
le ikwileng ka malapeng already shitse go hlokofetse bana ba 6 and mahua a bileng gona ka re ga lapa ke mama ka ke yena nnosha ba jutseng 2 years be ke ne le yena ntse ba bajwa be ke mmona o ba jutse 2 years thobile ba jwa 98 99 ka 2000 a hlokofala ya wa tseba ke nyaka party e la be ke nyaka ke ya kuku gore kuku o bile le monna a nyalwa ga manganye and then kuku ile ngwana wa matšeke and then a ra ga fetša go nyalwa a ba le bana ba babedi ba bararo a mogala ba hlokofala kuku a ilela mogala bo kuku o nyetše ke ngwetši ya ga manganye and then kuku go njwa le o sepetse o ile kae ga simpa motho o mongwe le o mongwe sesi o ne le medimo ya gabo pele re wela ke mathata re wela ke maswiswi badimo ba gabo rena ba swanetse go leka go thiba tšewe ge o ka bona o le motho o wela ka gare ga dilo tša go swana le tše go bontšha gabotse gore go thomile go ba le tlhakatlhakano sedimong sa gabo lena mo lena le swanetse go gollela gona medimo ya gabo lena e yalwa e thulana ka bo yona a ke botšiše go kwa go le mmoloketše kae koko re mmoloketše mo gae mo manapiane mo re dulang gone jwale koko le mmoloketše manapiane and then koko le mmoloketše manapiane le mmoloketše manapiane ka gamang ka mo re dulang nna ka gona ke lapa la gage mogalabo wa ga simpa le mmoloketše kae mogala jo o boloketše Tsantsabela and then mogalabo wa ga manganye le mmoloketše kae ba mmoloketše gona bone ba dulang gona mathomong kae ke kae ga Madisha ditoro ga Madisha a re mo gongwe ba mmoloketše ga Madisha ne ke nyaka go hlalosetša nto nngwe e leng gore e khosa tlhakatlhakano ka gare ga lapa sa mathomo koko wa lena ke ngwetši ya batho sa bobedi ke gore koko o robetšeane le monna wa gage koko ge monna wa gage a seng ka mohlala koko o bone e sa le o monnyane koko a tšwela pele ka tša bophelo phošo ye koko a e dirileng ke gore koko tšatši le a robetšeng ba gabo ba se gopole gore koko ke ngwetši ya batho ebile ba ye go mmoloka mo a nyetšego gona ge o ka nyala mosadi wena monna wa hlokofala o ne le mosadi wa gago and then mosadi a go ilela mosadi o ka morago ga lehu la gago a šala a eba le go tšwela pele so mathomo nna ke le go monna ga se ka hlala mosadi so ge mosadi a etšwa a sepela a ya go tenyakela stene a ntlogela ka mo ke ne ke nnoši gomme molankiletše le bana ba ka ba tseba gore tate o kae mo a leng gona and then ebile bana ba ka ba mpolokile mogalabe wola wa mathomo e lego mogalabe wa koko wa monyetšing a gone gore a ka thaba lena le sepetše ebile le mosadi ya gage a sepetše a bolokelwa mo a bolokelwang gona mogalabe wa bobedi o be a tseba gabotse gore ke dutše le ngwetši ya batho ene ke fa ngwetši ya batho bana so bana ba e leng gore ba gona e le go ba moghalabo ba ka se napa ba bile le matla a makao a gore ba ganetše mma go bona gore a ye go boloka le mokgalabo wa gagwe wa mathomo nto e diragalang ka malalapeng la geno e ne le sedimo se sentšhi ka gare lapa la go bapalla ke batho ba bošego le hloka medimo ka gare gobane ge medimo e le gona e ka se dumele batho ba etla go ria bosenyi bo bokaka ka gare ga lapa la ngwana wa bona so koko go swanetše gore re lokiše taba ya gage ene taba ya koko gore re lokiše re swanetše re tsebe gore koko ke ngwetši wa gamang ene lapa le dulang go lona gongwa le lebitša ka manganye goba le lebitša ka matšeke goba le lebitša ka simpa le lebitša ka manganye so re ka se bitše ka manganye re tseba manganye mo a leng gona mara re se ra mmoloka kgausi le koko lapa la ga manganye gore le be gona re santše re bitše bagalabe ba ga manganye ba tle ba bege lapa la koko gomme koko a boloke kgausi le monna wa gage gobane koko o robetše a tseba a ne le monna a nyetše ke ngwetši ya batho
ene bana ba le ba tlileng ba khwetsang koko a le ka gare ga lenyalo go tlo ba boima gore ba sepele ba ye go bitša ka fane ya ga bo papa go bona gobane ge re ka re bana ba le banyadiwe bana ba bo nyallwa kae gobane bana ba ba tlile koko a le ka gare ga lapa la bogadi re ka se re bana ba ba tšee ba ba bušetse morago ga gabo koko papa go bona ye go ba nyala ga gabo koko ka lebaka la gore bana ba ba tlile ba kry-a koko a šitša le ka bogadi ngwetši ka se boele morago e ya go nyadiša bana morago molaetswile ka gae ka mohlobolo go ra gore bana ba ka moka ba ba tlileng go ra re tlo ba wetša ka faneng ya kae ya ka ga mankae ke moo kwang segologolo se re mosadi ga a robaletše ke mokgalabe a nyakanyake mo kgorong ya ga manganye gore le ge go ka ba le bana ba bašimanyana go se ka tle gwa tsoga dithulano badimo ba tseba gabotse gore ge abuti a robetse ge nna ke tsena ngwano a tlo šalang e ka ba lesogana e tlo no ba moreni so ga re tsebe dintwa tše di ileng di a ba gona ka lebaka la re gantši ka morago ga lehu go ba le dintwa gare ga dingwetši then o kry-e le gore go thoma go rakiwa ngwetši go thoma go tsoga tlakatlakano re sa lemoge mathata a tlo go tlang ka morago phoso ya mathomo re swantse re tšee koko and then re mmolokele mogalabo wa gage ene lapa le la re lebege semmušo ene re lebelele gore koko dilo tše dintšhi ge re di dira sa mathomo re o lebelela re koko monna gage ka lapeng la gabo monna wa gage monna gage be e le wa bokae tate mogolo tate manganye e be e le wa bokae mo go bana ba bašimane ba masogana godimo ga mmage koko a sampotše mo koko ga a le botse re swanetše re ye go inyaka nako le boloka koko ba ga manganye be ba le kae ne ba se gona ke phošo e bile go gona alright ke go kwele sese o boletše ka taba ya mahu ke kwele le re gone mohu o mongwe le tshwenya kudu ebile ngwana o mmona le ka beseng ke go kwele gabotse o kono re hlalosetša gore motho gore a tlašala a hlokofala go diragetšeng ka yena sese e be le motho a phela ka malwetše mara be se bolwetše bo baneng bo ka mo dira gore a ba feleletše a tla re tshwenya a boa mo ditorong so like gantši le gantši so na a bereka diteribeng o ka re speiti sela sa diterebe sela ke sona se ma-affectileng too much mafahla a mile a fela lla re sefega go fitlhela mo ba dingbileng wa hlokofala le hlogo e ba tshwana le a rema le ke hlogo alright go fetša mo baneng wa hlokofala o hlokofala le sepetlele o hlokofala le gae o hlokofala docteng ba le ka sepetlele ga a hlokofala alright ambileng a hlokofala ka sepetlele ba tlo mojea then ba motlišitše ka gae a bolokiwa okay se se ka nako a hlokofetše o tlo laelela ke bomang ko sepetlele o tlo laelela ko wena o nonnoši ba bang ba bagolo be ba le kae ba ile ba ka se kgone nakong e ntši gore mohu a tshwenye le gore mohu setopo sa gage le go le ka go se bereka o le ngaka goba moruti goba moporofeta se be le bathata bo bogolo o kry-e se no tswela pele se tshwenya difamily ke lebaka la gore ge mohu a fetša go robala a go tle batho ba maleba ba ba neng le maswanedi ya go laelela mohu re no tšea ngwana ka mo gae ra re sepela o ye go laelela mohu and then re baka bothata bo bogolo ba gore moya wa motho o sepele ka dipelaelo ge motho a robetše ka segagabo rena re ya mo robadiša gore go se ka ba le ba babe ba ba kry-ang access ya go tšea seriti sa gage ba tle ba se šomiše bošaedi ke nna o moriti ya ka šu and then batho ba thebola seriti le go nyaka go berekiša moya wa motho bošaedi so ge re romela ngwana re re ngwana sepela o ye go laelela se sia go kua gomme ba bagolo ba le gona mohu wa mohuto o wa tshwenya gobane bana ba ka mogare ga lapa ba tlo ba le mokgwa wa go mmona ene ga ba tlo mmona ga botse ba tlo mmona ka dipelaelo gobane batho ba be ba swanetše ba ye go motšea semmušo ba molaelele ba tsebang setšo sa segagabo lena ba gana go ya go laelela so go ya go bereka motho ola gore a robale go ba boima sa mathomo re swanetše re tle re nyake go tseba gore peile ke ya go le thuša ka go robadiša sesi ke swanetše ke tsebe gore a na a gone se
e le go gore sa sesi mo gongwe se bile le mašaledi ka kua sepetlele se se tshwenyang na ka lebaka la gore sesi a le so a ne maswanedi ya go laelela mohu ba bagolo ba le gona taba ye ya go laelela mohu batho ba bantši ba itšeaganyane fela e ne le bokotsi ka gore mohu wa go se laelelwe o ne le bothata ba gore mo a robaletšeng gona a bitše ba bangwe batho ba bereke le go hlokofala gona mo yena a hlokofaletšeng gona mohu ga a laelelwa go swanetše go tle ba ga botate le ba ga bomme ge ba le gona ge mmaga a nyetšwe ba morete ba mo laelele gore a kgone go tloga ga botse a ska sepela a ne le pelaelo sesi wa mmona gore ke motho wa go kgwathega ka pela o ka tipotšiša gore o laeletše ya reng o kgwathega ka pela sesi sa go laelela motho o swantse o ye go botša motho gore ngwanešu wa sepela o morete o mmotse gore wa sepela wa mmuša reng wa ga borena mo e leng gore re ya go beya gona go fitlhelela re go tšea re tlo go iša mo go nyakegang o mo tšea ka serete o mo reta so sesi ka mokgwa a leng ka gona wa mmona gore ba ka se be le maatla go laelela sesi a mmona a robetše so ya mathomo ke yona eo ke phošo ba e dirileng ba ka gae nako ntšhi mo bophelong goba lapeng la geno dilo tše ntšhi gore di senyege le no ba le mahu a go latelana nako nngwe a khosa ke lebaka la gore batho ba bagolo ba ba swanetšeng go tšea maikarabelo a ba tšee maikarabelo ba gapeletša lena bana gore le tšee maikarabelo ene ke mo go thomang go senyega dilo tše dintšhi lebile le mahu a go latelana so potšišo kore le ile la hlapana ge o ka bona go eba le mahu a tatelano go raya gore bahu ba ba bitšana o ga a robetše o bitšao o ga a robetše o bitšao ene le swanetše le rie taba ya gore le ye go hlapa and then go nyakiwe taelo ye e bitšwang motswalela lehu le eme ka mogae go na le lehu la modimo a ka se tšee ngwana modimo o tlo tšea motho o mogolo o e lego gore ebile rena re le bana re tla be re šetše re mo kgopelela re modimo mo lokolle a sepele o godile motho mo lefaseng o tlile go phela go bona tša lefase go kgotsofala gomme a re mola kgotsofetše ya ba gona a sepelang a boelang mo ba gabo ba nyakang gore a tla a dule gona so taba ya ka kua lapeng la gabo lena gore go fetše go eba le dithokolosi ba lenyalantšha le tšona bana ba bone bahu ba gabo lena ba le ka dibeseng ke sešupo se se sa go bontšha gore lapa lela la geno baloi ba leteletše ene baloi ba bone gore ke poleke e right ya bona ya go bea dilo tša bona tša bošego so gore le tle le tšwe ka molagare ga mathata a go swana le ya re swanetše re lokiše sa mathomo re tsoše sedimo sa bolena se be le maatla sa bobedi re ye go nyaka go tseba re batho ba ba robetšeng memoya ya bona mo ba robetšeng ba le gona e tlogile e mo diphukung tša bona ga dua le na ene re swanetše re tsebe gore na wa e lebile le mahu a makaka so a gone badimo ba go bolaya batho a gone badimo ba ba ka dumelang gore go no ba le mahu a makaka a bang gona ka gare ga lapa la bolena se ra se gona se se le tseneletšeng se se hlolang gore go be le mahu a gobane modimo o re mo rapelang le modimo o re mo phasang ka se modimo o e leng gore o a bolaya ke modimo o a šireletšang ene ge go ne se a neng pelaelo ka sona a no re opiša hlogo gomme re tšwe re ye go bomoremi ge re fihla ba re botse gore phethelang tate mogolo wa lena gomme ngwana a fole a gone gore se se o ka tla wa bereka mmereko mo botse le le ka gare ga leswiswi le le kaka la lehu a go kgonagale o swanetše gore le tlošeng leswiswi le madimabe le bothata bo bogolo bo boleng gona gare ga mahu a ka moka a tlang go ne lehu le le ile la senyaletswa nna a ke gopole mara nte ke e gopolang mamogolo a ka utšare a re ba sentše letšwa ka mamaka mara nte e ntla bang ke gore be ke sa le monyane prof mara monagano wa ka o bo botšwitše nte e ntla bang ke gore ge mamogolo a re o beile letšwa ba beile letšwa kua go mama o le beile nako mang and then nako a le beileng ka baka la stop mama ka na ba kiwa mama ka ke ngwana mangkanye o nyetše ga tšhaoke
ya ba ga tšhauke ba montšheditše magadi ba montšhetša magadi ba mo kgopela aya go dula ga tšhauke a hlokofalela le ka ga tšhauke ya so go a direga gore ba ba ke stopo sela ba ga mankanye le ba ga tšhauko a feleletša gore go riegang ba ga tšhauke ba metša ba re ke ngwetša rena re tla mmoloka re tla ka morago ge re feditše ka poloko ra hlabiša bana mara sanka ba e dira ntho ya gore ba re hlabiše ba ile ba re ge ba fetša poloko ba rela mokgekolo nna ke gotse ke ne le mokgekolo ka mo lapeng le ke dulang ka re ga lona ga kokwaka sebele ga mamaka ke be ke sa lo monyane ke goletše gona ka kuo ba re go koko ba re tšea bana ba ngwana ga gore ka se kgone ba fepa mokgekolo a re amogela a re tšea then re tla ra dula le ena go fitlhela ebile ke gola ke tlo ba le bana ke tše ke dula le mokgekolole le bana ba le ba gešo ba le ba bannyane okay mamago o be ba montšheditše magadi ga tšhauke ee a montšheditše magadi mmago o robaletše ga tšhauke Ee. ebile o boloketše ga tšhauke ba tšhauke ba le tshepišeditše go nyala ba tshepišitše go nyala potšišo kore ge ba nyala mmago bo mo nyalela kae ka lebaka la gore kokoa go swanetše go boela morago lapeng la monna wa gage a ye go lokiša mathata a gage so tše dintše tša go ba le medibu ka gare godimo ga lenyalo la mmago ke mo re reng sedimo se a tsena sedimo se tsena tabeng tša mohuto gore go no ba le nto e le dibadibang gore le be le kreye taba ya nnete gore ge lenyalo le ya go tla le hlaba kgomo le ye go hlaba kgomo ka lapeng le le swanetšeng gobane kgomo ya lenyalo ge e hlabela polekeng ye e seng ya maleba e ya bolaya so mamago o robetše malapeng a batho ba la ga ba kgone go ka mohlabiša se se solanka o le gona wena ge o le gona modimo wa sa go beile ka ye nako o swanetše re go thuše o bereke o hlabiše mmago ka lebaka la gore mmago a ka se dule kua a nyetšwe dihafo mara re ye go nyaka go tseba gore kokwa go lapa le le neng le maswanedi ya gore le ka ria lenyalo ke le lefe ka lebaka la gore kokwa go lapa le lao le nyakile a nnoši re ka se rie lenyalo ka fane ya botate mogolo wago and then ba botate mogolo Stanisela ba sa se tsebe Stanisela se sa begwa ke mo ke reng re santse re ye go nyaka go tseba rena go bana ba ileng go tate mogolo wa lena go bana ba mmage be ile ngwana bokae mo matabeng baneng ba masogana re santse re nyakišiše gore ge re ka kry-a e le gore mogala bola be ile ngwana a nannoši wa mo go masogana then re tsebe gore lapa le le dutšeng ka go lona gona le dutše lapeng le le rong and ge e le gore o beile o mogolo then re tsebe gore lapa le la re le bega jwang ka lebaka la gore re ka se bege lapa la mokgalabola and then mokgalabola a sa le tsebe o swanetše ka segagabo rena re ne go tšea modimo re mogatiše ka gagage re ne go tšea modimo and then re tle re mogatiše ka gagage re mmušetše morago re mmontšhe tsela ya lapa la gage thereso ya ditaba e re monno mollo mo santse a bolokele mosadi ya gage ge a monyetše so taba ya mmago le lena e tlo le tshwenya e ntshwenya ka gore o ne jwale prof ge ke gona ka mbotse ke re ke kgwetša mebereko ke bereka di-3 months 4 months ke traile gore ke nyake stand ke senyakile stand sela ke foromile 40 bags ka dira 2 room go na le everything e nka ya gaga mara o ne a ke sa tshwara le tšhelete total a ke tsebe gore ke a senya goba go riegang wena ga o senye o leka go lokiša fela o lokiša godimo ga foundation ye e senyegileng mmamogolo a gore o sentše lejwa mara stopo se bolokile ke ba ga tšhauke and then mmamogolo o ile buang ka ga tšhauke go ya go senya lejwa ba ga tšhauke ba le gona ba sa tsebe lejwa leo ke nto ke e ntlabang and e re ke go hlalosetše mohu o mongwe le o mongwe wa a beilweng a beetšwe go letswa ga re phase re ya go yena re ya go kgopela tše dibotse re phasa re ya go yena re ya go kgopela gore a re lwele gobane mohu o swere dihlabane mohu o mongwe le mongwe a beilwe a beetšwe go letswa ba leloko la gabo ba swanetše gore ka morago ga nako ye e rileng mo gongwe ka morago ga ngwaga ba bue ba re le ngaka ba re ngaka re robaletše mohu gore ka nako ye ba yang go yena ba ya go mo kgopela tše dibotse a kgone go tseba gore ga ke sa le ntweng
ke le ye mong la gore bana ba ka ga ba etla mo ba nkgopela mahlatse matlhogonono ke kgone go bafa gobane mohu o swana le wena le nna o ka se re tšea thipaši o ye golwa wa fetša wa re mola ke le ntweng wa re ke kgopela mphe lenyalo ke kgopela mphe mmereko mara ka mo wa mpona ke lwa le batho mohu o swanetše o mo diriše ntwe tee ke boletše gantši ka re mohu ge o mo fa letšwa a go no raka robala o ka se re elwa o robetše mohu wa mo tsoša o re tsamantweng wa mo tlogela a lwantwa ga ga e fetša wa bua wa mo robatša gore ge bana ba etla ba kgopela tše di botse ba kgone go di kry-a so wena ge e le gore wa go phasa kua go mmago mo kgopela mmereko mo kgopela mahlatse a ka se gofe gobane mmago mo wena o mo phasang ga a gona o ile golwa ande potšišo ke gore o lwa ka dihlare tše lena bana ba gage le sa di tsebeng ene a le tsebe gore ba mmeetše letšwa kae mo gongwe ba ile ka morago ga poloko ba ya kua go yena ba ya go bea letšwa leo a o tsebe ene lebitla le le beetše go letšwa ga go a re dumele le ya go lona kgafetša le bolela gobane ntwa ya mohu a e swane le ya ka le wena ge re ilwa mohu ga elwa o alwa a lwa a boela morago o lwa ya pele go fihla ka nakong ye le yang go nyaka taelo e bitswang morobatša mohu le morobatša ene le gona pele le morobatša le swanetše le tšee letšwa lela le lenyakele direction ya mo le yang go felela gona so batho ka moka ba ba tsebang ba ile ba thia matšwa ba ya dingakeng go ke tshwanelo go bona gore ba buele dingakeng tša bona ba ye go lebelela gore matšwa le ba beileng a sepela jwang ka re nako nngwe le fela le re ba huba ga bolena ba kwatile a ba nyake selo go lena ke lebaka la gore sa le ba roma dintweng a ba sa bua le dintwa tšela ba thoma go bua ba hlabe lena ka mo gae gobane ba nyaka go khutša ba lapile o ka se fe motho letšwa for gore a ye golwa 10 years o khutšaneng yena so ge o ya kua go mamago o ya go phasa o tlo go bala ene dilo tša gago di tlo senyega le go feta ke nnete gore ba sona di tlo senyega le go feta gobane o ntweng o phasa motho e leng gore o ntweng mara o monyaka tše di botse goba ya kgonagala gore wena o ka re o elwa le o ka re mola le sa lontwa lena e fiša ka re mphe lenyalo o ka mpha wena ye no mara wa tsere malome ka kapa batho santse o ba botse nnete ye ke no rela gore re santse re ba botse nnete gore mohu a filwe go letšwa ga a kgopele mahlatse ga a kgopele mmereko ga a kgopele dilo tše di botse re mo kgopela gore a re lwele go ba ba re tshwenyang mara le gona santse o tsebe gore motho o wa go lwa for nako e kae so lapa lela la geno se se lene mathata mang a mantši kudu lapa la geno lene mathata lapa la mo mmago a nyetšeng gona le ne le mathata gobane le bona mo gongwe a ba tsebe ngwetši ya bo bona e ne letšwa so ga botse mmamogolo lena ge le mmotšiša o re letšwa le o tšo le senya neng jwang kae a go tseba yena ka baka la gore ka morago a lehu la mamaka o tlhokofetše batho ba bararo and batho ba le ba tlhokofetšeng ba babedi ba bona mamaka ba le ka moteng bo gone selo ba ruruga dimpa ba a ya sepetlele ba mo traina metsale a ruruga ba mo traina metsale so ba mo tšea ba mešangakeng a kela ya femba nthwela ya tloga ya re ke a tsamaya ke a mo go batho ba nrometše mo go wena ba fitlha a ya gona mo nthwela ya boela kwa bathong bale gore e boetše re kwele ka mokgoši ge go hlokofadiwa o mongwe wa bona o boletše a tla ka gae a kgopela koko tshwarelo a mo kgopela tshwarelo a re kgopela tshwarelo ngwana Majeke so ya ba ga hlokofaleng ga gage gore mamogolo letšwa leo le beile kae go regileng a ke tsebe mo ke mma ke sa tsebeng mara yana ile a bolela re ngwana gešo ke mmeetše letšwa gore babaji ba gage ba bonagale so a re tsebe ke tabe ya go femba ge nte o e tloga mo go yena goba ke lona letšwa leo gone go femba go ne letšwa go femba ke go kry-a ditaba tša gore dilo tše di tšwa kae and then go ne le letšwa
letswa ke dihlare tša ntwa tše di gahlaneng tše di dumeletšweng gore di bereka mohu gore di ye go molwela go bao ba mmolaileng goba bao ba mo tshwentšeng gona ge e le gore motho o bolaile ke batho akere so ko re letswa ke makgaola ditshela gore o hlo o šupa ola ka monwana o hlo o ya ka ga mammang o moroga o rurileng mma letswa lona ka bolona le tenyakela tsela mohu wa go lebelela ka mokgwa e leng gore ge e le gore o jišitšwe ka gona a boela morago go ya le ka mokgwa ntwela ba mo jišitšeng yona and then a ya go totoela ke letswa leo akere and then ge mohu o la fetša go lwa o swanetše o tsebe gore o morobatša jwang o boletše ntongwe mo wa re wa apea and then go fetša go apea dijo di a fela le dula le ditholwane ka gae le dula le tšona le jala keng a re tsebe ke tšona dilo tše di phelang ka molagare ga lapa wa tseba lefase le sesi le fetogile lefase le fetogile mo e leng gore bontši ba batho be ba sa tshepe gore dilo tša go swana le tše di gona le rena tše dingwe re kgona go di kwa re ntše re le mo lenanegong gore ya Afrika Borwa ga botsene bokgoni nete bothata gore batho ba bantšhe bokgoni ba bona molaleng ka gore ge motho a kgona go romela setholwane se ya ka lapeng la motho se bula pitša di jela motho ape bokgoni bo ba gage bo nke ba no bontšhetša molaleng mo gongwe ba tla bontšha bana di-movie a sehlwalo ya batho ba bona bokgoni bo ba gage and then a bo bušetša morago ba se gobatše motho o ra re bophelo bo se se bo phelang ka molagare ga lapa la geno ke bophelo bo bojwa a se bo bose malome ka kapo nko tsena no ka mo o e feditše prof and then o e feditše ga botse thuto ye o e fileng le kgono e tlo phafoša batho ba bantši wa tseba tabeng ya letswa le gore ge re beetse motho letswa go ra gore motho la ga a khutšane so ga gone ka mokgwa e leng gore a ka re fa attention ka gona ge re nyaka go bolela le yena so thuto ya gore ge re fetša go bea letswa re swantse re check-e gape gore mohu dintwa tša gage di tsamaya jwang and then a boe a robatšwe so ke dumela gore ye o e bolelang batho bantšhi a ba itsebe a ba itsebe ke nnete malome ka kapa ga ba itsebe a ba itsebe ka gore go ra gore sale go beiwa matšwana pile e tšhaile jwale ke tlo kgopela gore ka ga 2 minutes ka 20 pass re tsentšhe ba le ba bangwe kgaitšedi tšaka wena go ne le se o nyakang go se rolanyana mabapi le bophelo ba gago ga geno go diagalang nna gae ke na le ngwana wa leng 12 years ane ngwana wa ka o re bošego ko re ga a robetše ge a tsoga o robala a apere ka apara ka tswala mara furugo ndela re mama ke a makala nto ge ke tsoga furugo ke kgotša e tlhobogile and then ke ne le ngwana gape o a neng le 3 years tšatši le lengwe o ile a lla ngwana ka 2 ya bošego a šupa mo old tropong a re mama gape tsoga ka re wae ke tsoga sesina a re mama ke bona tšhweni ke a makala gore ngwana wa ka o bona tšhweni jwang ka re a e tsebe ane sa le monnyane ke na le ngwana gape wa neng le 9 years ngwana wa ka sekolong principal o ile a mphounela a mpitša a re ngwana wa ka o bona tšhweni kwa sekolong ge ke tswelela ka re junior bothata ke eng a re mama gape ke bona tšhweni ebile ya mpetha ena ke re ke lebelela ngwana wa ka ka kgotša e le gore ngwana o rurugile sefatlhego and then ke na le lethwini gape lethwini la ka ke motho e le gore wa bereka mara anda a re ngwana gešo ke a bereka mara a ke tse gore ke berekelang and ke bereka season nngwe le nngwe go ne ngwa go ba reng ke dula gae ke a bereka mara a ke tse gore tšhelete ka e felela kae and le ngwana gešo wa re ya matric na re ya matric last year o apa ke hlogo mehle le mehle le o aneng 13 years ke ngwana thwini la ka le yena o phelalela ka hlogo se ngwana o bona tšhweni sekolong tšhweni e betha ngwana a le sekolong and gopola gore before a tlo e bona sekolong o e bona le ka gae wa e boneng a le ka gae ko monnyane wa neng le 3 years okay le dula kgole le sekolong
a se kgola ga kudu le sekolong and then wo e leng gore o hlobogile diaparo a le ka gae ko mofe ko wa 12 first bonaka o ra re tshwene e bona ke bana ba babedi o mongwe e bona ka gae o mongwe e bona bona sekolong sekolong wa bona taba ya dikolo e boima ka lebaka la gore ge go swanetse go berekiwe tabeng ya dikolo go ba bothata tiiša ngwana gago tlhokomela ngwana gago phethela ngwana gago ditaelo montšhe ka gare ga dilo tše ngwana a di bonang ngwana a ka se bone ditšhweni and then a be a tsena le sekolo a be a phasa ka nako e teng go ne ye nngwe mo go yena ba nyakang go e bušetša morago ene tepotšiše gore tšhweni o le mmago ngwana o ka se dumele go lwa le yona mara ge yona e šetše e kgona go gobatša ngwana gago ngwana a no ruruga a bethiwe gomme a betha ke selo se e leng gore ba bang a ba kgone go se bona yena o a se bona go ra re ngwana o phela boima bo bokaakang phoofolo ya go kgona go hlobola ngwana diaparo a robetše e ne bokotsi gobane e tlo mmajwiša gobane e tlo feleletša e gapeletša ngwano e monyaka tša phaku and then ya feleletša e le gore e mo fakela malwetši wa kry-a ngwana a šetše a no bajwa a no ba le malwetši a go gana go ema o kry-e le gore ngwana o no ba le malwetši a mang a sa kwešišagaleng le swanetše le emaeme le tiišitše pleke le phelang mo go yona ke tseletšwa kae gae manapia teng stana maganyaka newstan ya moganyaka go ra gore ko moganyaka batho ba moganyaka ba swanetše ba hlokomele mara nto ntla bang ko gore nna ga ke re dula ka kua gae ke dula ke nnoši gone jwale and then le twintshe la ka o ile a tsamaya dula mo go dulang mo staneng sa sesiaka sesiaka ga a robala o bane stan napile ra re ka gore re šetse re le babedi re le mathwini o mongwe a ye dula le bana ba sesiaka and then o mongwe a šale ka gae so nto e ntla bang ke gore ga go thoma go tšhaya one a ke sa tshwara ke boroko and then ke sa tleng ke sa tshwara ke boroko ke ile ka tepotse ka thuta ntongwe ya gore 12 ge e tšhaye ke tsoge ke rapele e ke swantse gore ke boele ke robale boroko a bo sa ntshwara wa tseba go swanetše go diragaleng sese lapa le lene nako kae le le berekile nna sentse sese ya ka a robala ba mpotsa gore lapa le la ba le thegile mara ka ba botšiša ka re wa le thegile lapa mare sa robale ka mogare ga lona na wa tseba go swanetše go diragale eng sa mathomo re swanetše gore bana ba re ba bereke ya bobedi re santse re tseba re tšhweni e tlaišang bana ba etswa kae re swanetše re nyake go tseba gore na sesiago o robetše gabotse na re swanetše re nyake go tseba gore lapa le dihlare tše sa leng di bereka ka mo di tlile ka ngwaga mang motse o molomong ka ngwaga o swanetše o berekwa go swana le ge ngwaga o molomong go tloga dihlare tše diswa tabeng ya gore ge go beile letšwa o tsebe gore mokhua gona o feditše go lwa o tlo o bona ge o ya go tšholola ditaola tša gago o lebelela mokhu o mmona gore jwale gona o feditše goba ga a fetša na mokhu a bolela o swana le motho mokhu o swana le motho o kgona go tla ditorong a tla a le botša re bana baka ke lapile ke nyaka go khutša le tsebe gore ge le be le mmietše letšwa go ra gore mokhu o nyaka go robala then mokhu re ya mo robala prof ka baka la gore se gape a re bolediše le o khumutletša ba a tšhaba bošego a re bolediše o kgone o bolediša o wa ka a nnoši ngwanyane wa ka wa firstborn ga mmolediša o wa firstborn o rileng mo go yena ke a morela re sese o nyakang a re ke nyaka mamago ke noko motšea ke tsamaye le ena lebaka le legolo ke gore ba šetše ba thomile go mmerekiša gore a tla feleletše a bolaya ka mogare ga lapa o tsebe gore letšwa le ne bokotsi o swanetše go le beya o le lebelele gore le eme jwang ka lebaka la gore letšwa ba kgona go le jika moyeng le boele ka gae and then ge le ka kry-a e le gore wena o le ngaka ga sebe wa thoma go lemoga nto eo o tlo ba le bothata that's why o ekwa ba re go ne le sehlare se sengwe ba se bitša gore ke majikintamo ke sehlare sa go bušetša dilo morago so santše ntwela ge e boa e kry-a e le gore go ne mo wena o e beileng gona gore le ge e ka boa kampane e tia mohlare e boele morago mo wena o e rometšeng gona so re swantse re ye go nyaka go tseba gore na why motho e le mme ba mmereke gore a boe a re ke nyaka go le tšea so ngwana ga a šala a bona toro ya gore o re ke tlo le tšea ke bothata
and o tsebe gore go ka bona mohu a le ka gare ga bus o tsebe gore ba mmerekiša bese a e loriwe ke lehu ka bo yona wa lora motho a tlhokofetseng a le ka gare ga bus o tsebe gore motho o ba mmerekiša that's why ba loi nakong e ntši ba gapeletša gore ba wiše dibase ge ba nyaka madi a mantši ka mogare jale nte ntlabang ke gore se ge a hlokofala o ile a re go fetša o hlokofala go feta ngwaga and then go feta ngwaga se a tla go nna ne ke dutse le ka 10 ya bošego ke dutse mo sofeng a fihla a dula mo sofeng mo ke beng ke dutse go mapele e seng motorong e seng motorong ke dutse se toro eo and then ke thoma ke dutse mo sofeng ne ke swere phone ke bapadiša phone na pele ke a thoma ke re sesi na pele thoma ke re ke a tšhaba na pele ke tšhaba ke thoma ke jika ke kgotša le gore a ke sa mmona na pele yona nako ka tsoša bana ba le ka ba bepula ka tsamaya le bona ka ya ga mamogolo a ka ke fihla ko ga mamogolo ka thoma ka mohlalosetša ka bothata boke mamogolo furugo a ndela rao re tla tšholola ditaola furugo re bone gore bothata keng na pele o ile a re a tšholola ditaola a ndela re aowa ke tšholotše ditaola ke re na ke di tsebe ditaola a re ke tšholotše ditaola šedi tsona di re sesi ya lena o robetše eba o robetše o mmone ke mmone mamogolo a lena ke ngaka and then mathata a leng ka mo jarateng le dilo tse di diagalang mo familing ya ga bolena o di bona jwang yena a re tsebe ka gore nto ngwe le ngwe e hlagang ra mmotša ke ena wa reng o beile letswa ke ena ee alright moroka ke kgopela gore ka half past go tsene ba le ba bang ge e ka ba gone le ye nngwe e ba nyakang go e tlhalosa ba tseba re ba ka gare ga 4 minutes wa tseba mo go riagalang malome ka kapa mo go ne bothata bo bogolo and go nang le bothata mmamogolo ba le ka ngaka and ebile a le ka gae mmamogolo o swanetše gore a tiiše letsogo dilo tše ka moka ge batho ba di dira mmamogolo o swanetše go tseba gore gore go ne le nyatšo le ba nyatšang yena ka gare ke tlo le thuša fela ka gare ga thušo ye ke tlong go lefa yona sa mathomo go ya go thoma go tla dira pele tša gore le ka se thušege go tlotla dipolelo tše dintšhi pele tša gore le ka se thušege gobane batho ba e leng gore ba le tshwenya ba le tlaiša ba le sotla ba le bolaela magaga bolena ge re bolaela so ba thieditše radio ba tlo ba gona ba batlong go le botša gore yemang le ska ya kae le ka se thušege wa bona ge le ba babedi le so le hloka go šireletšiwa o ka se bone mmago a dutše mo wa boa wa ya ngakeng go sa se ya ngaka ya re o robetše and gopola gore mmamogolo ke ngaka ye e leng gore ke dumela gore ge re ne le ngaka ka gae pele re ka tšwa ra ya go nyaka go tseba gore na bo moremi ba reng re thuša yena jwale ka ge bana ba sene batswadi ba tlhokometše gore ba tlhokometše ke yena ke seime mmamogolo wo a bolelang gore o beile letswa and mola mohu a bolokilwe ke ba bogadi ba gage letswa o le beile kae gopola gore sese o sa tšo o bolela gore difamily tše di be di lwa di ba ka stopo ka mantšu a mang ge re lwa re a lwa go ra gore ga re ne poledišano ye botse le perekišano ye botse godimo ga ntwe re e bakang but mmamogolo o bolela gore o beile letswa secondly sese o bona seseage a sa robala a mmona a tsena mona a tlo o dula mo ga a fetša mmamogolo o re sese o robetse jwang mohu ga a bone ge re bona mohu go ra re mohu o tlhoka thušo ka boyena no wa tseba ba ba sa tlo sokola ba sa mathomo malome ka kapa a ke no re ka boripana ka nakong ya nešetšeng ke no re tlhalose gannyane mohu ge e le kgomo ya pakwa re mmaka sa mathomo re thoma go motlaiša re ya mmaka ba bogadi ba monyakela ngaka goba moruti wa morobadiša ba ga bo mohu ba bereka mohu ka tsela ye le bona ba nyakang ka yona mohu thomo swara hlare tše pedi mo go yena ba re o bolaile ke ba re o bolaile ke ba dane
go ditlhare tšela di swereng o thoma go dira eng di thoma go lwa seng sa tsona a sa tseba gore ga e lwa a ye kae gobane direction e re e ya go lwa le bageno ba re ya go lwa le ba bogadi ba gago ka nako ngwe motho a bolaya ke ba gabo a bolaya ke ba bogadi ba gage mo gongwe motho ba atitswetse ka ga e motho molomong a no ba a phela mo gongwe o ne molekani ya gago be a ne le batho ba bankantle batho ba le ke bona ba hlamileng dilo tše lena le le difamily dilwa seng sa lena le a hlabana mokhuela o thoma go dirang go šešerekana o go batša ka mo 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 so taba ya mamago o swantse o ilokiše ke tlo le thuša ke tlo le direla ditaelo and then re santse re tle re yeng go nyaka go tseba gore badimo ba bolena ba reng le tlo tla gae ke le tšhekele pele ke bone gore seemo se eme jwang re kgopeleng ditaelo le tle le kgoneng go thušega ya re a leboga le ka re emela ka mola reception ka mola reception ka fale ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rema dula re ina le wena Pendeço que tu hile mapulani aye a tšere kgantšhago ka tšona kudu o te tšwela ka mo a lefaseng la ka rathoke mo kgausi le matlerekeng fa kgausi le bo matatadibeng jwa luba gao batho utlwela selo sa motswadi wa ka le lebitla le ba ka titsebiša ke moka ba re fe go lela seborala tobela ya a ke go leboge malome ka kapa magagešo a re le dumedišeng ebile re le amogeleng dipitšeng tše kgolo le kae batswadi baka re gona ke bagamang ba ga phalane le baga phalane re bolela le mang ka ga phalane nna ke nna melita ke lena melita ee a ge molato ke eng mma go rena re tlile mo molato ke gore ka molalapeng la gešo dilo di tsamaya gabotse re hloka thušo ya mathomo ke gore gone jwale ka se sebaka re tla ba ke batswadi a ba phela gabotse e thomile le papaka o tshwere ke stroke re ile ra ba sepela then ba tle ba re ke badima ke tsebe jwang a feleletša a ya tleliniking a phaka dipilisi gone jwale ka se sebaka ke mama le yena o hlakahlakane then le yena ba re o na le stroke fela ga a tsoge ga a kgone selo re ile ra be ra ya docteng kwa kwaga doctor a re fa lengwalo
ra sepetlele ko Steve Biko ba mo admita ba mo romela ko Tshwane District Hospital ba mo admita gona a dula tekanyo ya 3 weeks ga fetša a boa gae then ga ntša buile so re ntše re tsamaya re nyaka re botšiša bangwe ba re botša ba re ka molaga go na le mokgwa wa sedimo ba bangwe ba re botša ba re go na le mokgwa wa boloi ba bangwe ba re botša ba re go ne le taba tikolosi ye ke rena ge re robetše thata nna ke tshwenya ke se gatele then ebile nto e leng gore e nthomile gale ke sa tsena sekolo ke gale gone bjale ge ntše re dutše ka mogae re bogetše TV o no kry-a o ka re nakela pele ke nyako robala batho ba sa dutše ba bogetše TV nna šetše ke le motho o ka reng ebile le saene ya gona ge e tlo tla ke a tekwa o ka reng selo se tla ka hlakahlakana ba feleletša ke phaphama ba le mo go nna ba ntsoša mara ke le motho ke lwang bana ka lapeng ga ba robale ba banyane ba tsoga bošego ba lla and then ba ba tsenang sekolo ba bagolwanyana ga ba fetše sekolo and then go ne le mokgwa go no kry-a le gore go ne le mešito ka ga re thomile peleng bile re tshwenya ke dihlong di kitima le jarata nte ba reng ke sehlong go a felela kae go a tla dimankgaganyane di tsene jwang ga re tsebe thata ebile ka kamoreng ya sese ga di kgone o tswa ga re kgone di bolaya bana ba phapharega bošego thata ba gage ebile re itlamo o mogolo o letse a e ba ka mokgomong a tsoga a re ke bona dilo tše ke sa di tsebe gore ke dilo tša mohuta mang dinonyane le tšona di tlala molagae mola mo motlhareng ge tšatši le yo subela go ne mašata mang nampi le segale di a boa ge tšatši le yo hlaba di mo khoneng ye nngwe saita ko leboteng ka ntlhetšela so di ira mošito mo ka re batho ba swere dikgati dikota ba thame godimo ga ntlo masenka gona ebile ka lapeng a kgone o lantše re dutše so o ka tšhaba ngwana ebile o le tla kitima a tsena ka mo ntlong mosegare a re ke a tšhaba go ne le dilo di ntšhetše morago mara ke bone gore ke eng ke ngwanaka and then ke na le a botišu le yena o tshwenya ke ulcer and ke gale and then mo e leng gore ebile re lebane so sa le re no gotše re a leka-leka re a fata-fata thata nna ke phasitše sekolong mara ke ne mokgwa go timela ke di-result statement sa ka sa matric se timetše jwang ke sebele ka ntlong ke na le certificate ka boa ka dira computer 6 months nyana so ka timelela ke di-result ke na le certificate ka ira gape se sengnyana ke khosang waitress so ke bola ko apply since nako ke fetšang sekolo ka the 2000 until gone jwale le ge nka re ke kry-a mmereko ke no kry-a maybe a kgweditše pedi ke tše dintšhi a botišulen se nobele gore na le yena ga gone maano mo go yena moo nto e leng gona ka lapeng go na le dintwa re alwa re le seo a re bona re bana ba motho mara ntwa a gona ke engwe kgolo ga šetše ebile di-next door di tlwaetše lešata la ka molagae ga phalane and then ke na le bo sese aka ba hlokofetšeng ke ba bararo ba šiana ka ngwaga go ne le ba bang o mongwe o ke mo latelang na a rata o phela a etla gae mara a sa bolele ebile ke morela ke re sesekgano ya kae batho ba tseba o hlokofetše ko ba rela ke reng ba tlhokofala so ba šia bana re na le bana ba bona re na le bana ba rena be go ne le mongwe gape wa sese ka molagae wa mošimane wa sese a ka mogolo then a dule le rena o ne le madulang gona ka matogotogwana ga a fihla ga ke motho e leng gore dula le ene nakonyana ntšubana o tšwela montle ga boa re botša ka nnoga ra tšwela montle noga e ka e šile mola a boe gape o dula le rena ga e tšwa fela pota ka ntle noga e ka e šile tšatši le ebile go sene go hlokofala sese aka o ke mo latelelang go tla malome le ngwanyane mo ba tla semakeng ba re noga šitšwile ka molapeng e ile kwa e tšwa ka jarate ya kwa nna ga ra e bona tšatši le leng gwa ba le ngwe e leng gore e bona ke bana ke timiša ke mpia so papa na le gona ra fetša papa a e bolaya gona mo nampile nto e re tšhošitše thata ebile ke taba batswadi ya bolwetši le tšwelopele ka molapeng be re kgopela thušo thata ka lona lapa lela la gešo alright dilo di tsamaye gabotse re ya leboga sesi wa gare le kae re gona re gona sesi ke mang ke Mantophalane
go diragalang ka gae sesimantwa gore re ngwale pitšeng tše kgolo re kgopele thušo ka gore go lapa la gešo a go bose go diragala eng a go bose go diragala eng se tshwenya ke batswadi ba dirang batswadi ba di thomile mdala o botšhile ke stroke gona bjanong semaka ke mma le yena o mo-wheelchair kgone selo ka moraka semaka ke dinonyane tše di tlalang le bommankgakganyane ngwana ka o feditše sekolo ane tšwelopele sorry so ba o se ka la buta ka šiba le bona ba ne tšwelopele so le bana ba ba o saka ka re go lapa le rena ba lekane ra tshwara ra lesa re felelana dipelo ka moka ntho e nnyane fela re botšišana go tlhaga ntho nngwe e kgolo re gagauthana ka ra go lapa so ntho nna ke kgopelang go lena ke kgopela thušo gore motse wa borena o tshwane le metse e mengwe e se ke ya ba semaka ntho ke kgopelang go lena Dr. Moremi batswadi ba rena a re kgona ya felo ba re tshwere matsogo e se fo mma ka mokgwa leng ka gona ke ntho e leng gore a re makaše mma ene le motho a tiileng a ditirelang tonngwelong mara ka gore gontswa le ra kuka re bja mo nelo ausa ka ra kuka re bja mo a re tsebe dilo a di loke go šešhe re kane ka gore go lapa la gešo re ba le tshego ge re le so re šale re ngwala pitšeng tše kgolo ge re pota ka mo ba re bolela ka rena ge re pota ka mo ba bolela ka rena ga gone tšwele pele tata ngwana ausa kwa ileng a thwasa o thwasitše a boa mara dilo tša gae di tswaletše a tšwele pele di tswaletše ditlhare dilo mamang santse a re thuše re a ko ntle mara go ne le ngaka ka gare go lapa dilo tša gae di bereke gabotse ba di tswaletše mara o buile gabotse ntša bereka mara gong jale aowa mabona timile ee ntate phalwane le kae ke ya šiwe yona ba go file yona tate ke mang ke Lawrence Phalane ke Lawrence Phalane go diragalang ka mola gae ba go tlalletša mo gongwe sebo se ba se bolelang ka mola gae tate Moremi a go berekega a go berekega ke na tsoga ke kwatile tsale ba nna kora ke tsena mo jarateng ke phela ke kwatile o no phela o kwatile alright ke kwa ba bolela ka problem ya ulcer ulcer ke na le ulcer ya go gobatša nne ya go gobatša treatment ya gona o e tšea gabotse ya ulcer treatment ya yona ke taba re ke tlogele go ja ke je ke se ka ja then a senge ba go fa mo gongwe dipilisi tše dingwe gore o di nwe pele before o ija ke a dinwa mara ke a tleliniki mo go tša re di fedile alright ke kwa kudu ba lla ka batswadi ba bosese mokgekolo go nape go diragalang ka yena kore se le bontšhang semaka se segolo kudunyana mola go yena o dirang mokgekolo mokgekolo e na ile mmaka ja ke dutšile yena so o no ntšhentšhetša ga kwagale ka moganong e ba o kare o latlhegela ke o kare a wantse go ya a šifa jalo maoto a pala tlhaloganya e sa le gona le mosepediša sepetlele le yena o boile and then a senke ba re ke bolwetse bo ba batho ba bagolo bo bo moswering and then tabeng ya gage ya go latlhegela ke kgopolo ka ge le re ba sepetlele ba re ga se bolwetse bo batho ba bagolo le monyaketse thušo ya mohuta mamama sepetlele ba ile ba bolela ba re o thoma mo brain wa tlhogo eng ba mo scanne di-physiotherapy le psychologist mare ba mo discharge so ge re tsamaya re nyaka thušo gape mo go ba bangwe ba re gae go ne le mokgwa wa sedimo ba bangwe ba re gae go ne tikolosi gae ba bangwe ba re go ne le selo ka mo se se re feretlang ebile re te tlhokomele le rena re tlo ba ka moka ga ra swana le bona batswadi ba rena re te tlhokomele alright badimo ba ka se letlaiši ba golofatša batswadi ba lena lapa le la tate ke la tate goba ke la gabo ke la papa
o te nyaketse lona mogalabe ee ka ga gabo kwa bokae kwa bobedi kwa bobedi and then go ne last born ya botate ya lesogana ke first born ke ramogolo tlhokofetse o shetse papa ba le 2 papa go lena beile last born ee o tswile ka lapeng la gabo ee ka mo ga gabo ke ka mo gae ke ka mo and then lapa la botate le shetse le mang ge tate a tlogetse lapa la gabo le ngwetši mane a rena mama rena ke mosadi o mogolo go ne le mane a rena mara le ka se tšee mmane la mme ya ka lapeng la gabo tate gape nna re tseba kere that's why o ekwa ke botsiša potsišo ye and then ke e botsiša ka lebaka la go tseba gore batswadi ba bangwe gore ba feleletse ba go bala a ba sepediše dilo gabotse mosadi o mogolo e le go mmago lena o be a swanetše go dula ka lapeng la mmatswalo wa gage le ratswale a gage ga bone motse last born go bana ba masogana ga e begelwe motse ebile ga e ne lefata gone jale letšeri ba tšeri mmane ba mmeile ka lapeng la mmatswale go ra gore mmane santše a begele mmamogolo lapa go ra gore mmane ge e le gore o swanetše go nyalwa mmane santše a nyalelwe ka lapeng le lefe le e leng gore a sela maleba batswadi ba lena a ba sepediše dilo gabotse tate ba swanetše gore ge e le gore o nyaka mmane ya bana a mo nyakele stene and then lapa le la batswadi ba gage a le tšee e be lapa le le swanetšeng that's why go sokola yena ebile gape go bua go sokola mang go sokola mmago lena onkwešiša badimo ba bolena a ba rate nto e diragalang fela ba gapeletša ke seemo gore ba feleletše ba tšea batswadi ba iša seemong se ba leng mo go sona ka lebaka e le le a ba sepediše dilo gabotse go ka no ba go bile le ntwa ya bana ba motho mara a e gapeletše gore papa go lenatšo ka lapeng la batswadi ba gage ntle le gore lapa la mmane e be la mmane papa a boele lapeng le le swanetšeng dilo tša lena di ka se loke gone ntho nngwe sesi mo bophelong a e nyake ngaka a e nyake moruti a e nyake moporofeta gore a le botse yona ke setšo sa segagabo lena se no ba ka mokgowe ande solanka lena le se change le tlo go bala lešata ka lapeng la tate le tlo ba gona gobane medimong ya gabo lena le gona potšišo ke gore na tate sa a ria so o riela eng o ka se tšee mmane wa mo fa lapa la mmago le papago wa tšea mosadi ya gago mogolo wa mo agela mola wa re ka mola ke gaka o crossa sedimo sa gago wa se tlhakatlhakantšha gontšwa le le tlo nyaka manyalo le o nyalela kae ka gae ka lapeng la bona batswadi ba mo bagileng ge papa go ga ka robala lo montšhetša gona ka mola lapeng lela ke re no gore no go jele ka ga borena ka mo agileng gona no e re ke le botšeng batswadi ba kgona go dira phoso lena le le bana le santše le ilokiše ande nto ngwe ye ke nyakang go le botša motse wa lešata baloi ba o bereka ka metsi ya lešata ene gore baloi ba kwe diphiri tša ka gare ga lapa ba tlo make sure gore lena le le bana ba ka gare ga lapa le lwe seng sa lena ene demo le thoma lelwa le ntšha diphiri o tsore ge motho a kwatile le se a se bolelang a sa kgona go meta gore ye ga e bolelwe ke bolelela godimo ye ga e bolelwe ka gore batho ba tlo ekwa o no bolela e le gare yena o nyaka gore a bolela kwa ga le gore o boletše le godile sese le godile mo e leng gore nke be le šetše le lega lena taba ya balekane le ka bakry ya balekane re sa buela mola re reng motho o riela lenyalo plekeng e wrong tšeang mmane le dule fase le yena potšišo ke gore ke mang a tlo tšea lelapa lela le mmane a leng ka go lona le ntšhe ditikwane le dithoto tša ka mola le dintšhe le re le tšhentšha malapa le exchange malapa le iša la tate mogolo wa lena ka mo le tšea la mmane le le iša ka mo e re ke no botšiša mo kganyane go tlile jwang gore mmago lena a tšo ka lapeng la mmatswa la gage le ratswa la gage before mmane a fihla nna ke ge ke kwa a bolela o ka re o re ne go sene phedišano e botse
e go sene phedišano papa mogagela ge go sene phedišano ka gae lasbone baneng ba masogana o aga motse mola gausu le tsela motswala o aga mola gausu le tsela o wa go khutša a fodiša lešata ka gae motswala o agela ngwana wa gage wa lesogana ge e le gore ko mogolo o khutša fao a emetše gore dikgaetšedi ge e le gore ke tsona di riago mašata di tswe di itswa di ya ga bona and then ka nako ye e leng gore ke a maleba o tlo boela morago ka lapeng la gage a tlogela ngwana o mogolo ka mo ngwana mošimane ga a tšo ka gae wa mafelelo and then ka gore be go sene phedišano mmane o yena ga a nyalwa go tlile jwang gore mmane ya rena a tla feleletša tsena ka lapeng le ka gore ka mo a go ne phedišano nna ke tsebe ka baka la gore ka re kokwaka ba boletše gore ga e le gore papa o diaka mokgogone le mmane a banyakele motsa ba gaele kwa e be mama rena re a batle re batamaneng re boneng gore phela jwang e be le gore o nyalelwa ka molalapeng o tsena ka molagako ka re mmašetšane la gage o nyetse o tlhabišitšwe bona ka molagakokwaka taba batho ba ka re sontše itle e boe sontše itle e boe e ne dilo tše dintšhi prof a ke re gone jwale ge ke nyala mosadi ke motliša ka ga maubane ka lapeng and then mmane be ba dula ka lapeng le le tee le basadi ba monna o moane mmane o tlile ka lenyalo re a kuša re o tlile ka lenyalo be ba dula jwang aowa nna re tseba mma rena mmane re no mmone go njwala a nyadiwa a nyala ke mang ke papaka ga botse go ka mokgo ke ikwang ka re le go ikwešiša dintwa di bile gona tša family before mmane a fitlha and then tate a tswa go tekagela setene sa gage go tlhola peace and then mola a tswile a boya a nyala mmane a mo iša ka ko o rialo a go ba le dinta rena re gotse mma ka ne le motse le papaka go ya mma papa ya be le gore o a nyala gape and then ga a nyala a tšea mmane a mo iša ko ga gabo ka re mmane ka mo ga gaga koko ka mo ga gage ke ka mo mašaedi fela dilo tšeo ntwa ke bošaedi bo bogolo kudu malome ka kapa ke bošaedi bo bogolo thata ka lebaka la gore monna ga a nyala mosadi wa bobedi o mo nyalela ka lapeng la gage le legolo ge e le gore phejane o mo nyalela ka lapeng la geno le gona wa mo agela ntlonyane ka mo a tlo gorogelang ka gona ene sa go makatša ke gore tate o be a dula le mmago bang a boa a nyala mmane a mmeaga gabo mara a dule le yena jwale o mo nyaletše mang a kere banna gantši go ka tšheka banna ba baneng le basadi ba babedi bontši ba bona ba gola le go tsofalela malapeng a bommane then tate o a ya se go mmane a le go mmamogolo wa tseba mo go ne ntho e sa sepeleng ga botse malome ka kapa nto bo se sieng ka ba le mošang yona ke gore ba sa tlo ba jwa gobane bana ba mmane ba dutse ka lapeng la mmamogolo gomme mmamogolo o dutse ka lapeng la mmane ba swapile malapa so ge le swapa malapa le swapa medimo ya bolena ge mogala bola ka robala la mohlabela kgomo wa gage la mohlabela lekgeso la gage ka molaleng ka gona le tlo mo riela plekeng e rong ene bona gone jwale batho ba ge ba tlhokofala ka moka tate o tswela lapeng la ga bobona le mma go bona o tswela ga bobona mmane o tswela kua gape batho ba ba sa tlo tlhaka e sa le forogo wa bona batswadi ba bona ba ballang ka bona a gone gore ba tlo loka ntle le gore ba lokiše mathata a bona ba sa le gona lena ge le kwana bitšang meeting bana ba mmane ba ye ka mo lena ge le kgona le ye ka mo jale a kere o tlo kry-a tate a baagetse ntlo a matsa a ka ba gore batle ba tloge ka matsa keng ba yeng dintlong tša botate mogolo tša gale jalo go a swana malome ka kapa o ka llela ntlo ya tate ya go diba bophelo ka moka wa tswa ka mola ntlong yela wa tla ka mo wa tla wa feleletša o wa ga double story ka mo kokwa lena o sa phela
borangwane ba gona boramogolo ba gona ke ramogolo fela be le papa le ramogolo fela ramogolo o sa le gona o tlhokofetse o tlhokofetse ande o ne motse wa gage ramogolo ee go dula abuti a butufe sure bana ba ramogolo ba kae ga a nabo o ane bana ee and then tate o ne bana ba ba kae ba masogana tata go lena tata go lena ke a o ne bana ba ba kae ba masogana ka gae ke abuti a nnoši a nnoši ee ka go mmane gona mošimane ke raka ga bolena ka go borena ke abuti fela nna jale ge a tšwele a dula ka lapeng la ramogolo la tata ge le tlhokometse ke mang ke rena le tlo nyalwa gape lena napile go tlo diagala mara a segole di no ba gona ka magago sese ke ditšhepena tšhepe a ke le botseng ngwana wa lasbone ga a ne lapa o šala le thoto ya batswadi ba gage abuti ga le so ke ngwana wa tate wa mosadi o mogolo gare ga dikgaitšedi ya ba yena a nnoši lapa la koko abuti o swanetše go šala le thoto ya lapa la bakgalabe la ga botate lapa la ramogolo le swanetše le nyakele ngwetši ya lapa lapa la mmane lasbone ya lapa la mmane e swanetše go ya go ba lasbone ka lapeng la mmane lapeng la maleba gonne le ge ba ka re sepela lo dirang phorolo ka lapeng la ga botata go lena lo e riela kae ga koko ka mo go dulang mmane ee ra kgono ya then mmamogolo o phorolla ka ga mmane lena le o phorolla ka ga mmane ene a ke no re nako e kennyane gare ga malapa ile a mabedi ya le sone legolo ke le lefe ke la mma ke la mmago lena lapa la mmago lena le feta la kokwa lena ao gare ga lapa la papago le la papage le legolo ke le lefe ke la papage so and then go ra re papago ka ge ile lasbone ya papage swanetše gore lapa lena le boele lapeng la tate mogolo wa lena le swapile malapa lelo tša lena di ka se loke a re laele prof re ba fedifone so ba tla bua gabotse le meloko le metswalle ba swantse ba boe then re tle re ikwe gore meloko yona e reng malwetse ya gona ke tlo le thuša ka ona di-alsa di gona ka ge ke boletse ke tsena mo kare ke bereka le mangaka sekgowa ke bereka le nna ke tla bona gore le ba bangwe ba ke bereka le bona ba mangaka setšo tateng ka mo thuša jwang le lena nka le thuša jwang go dithokolosi go ngwana a sa berekeng e le re ntompa ga ga e bereke e ka se bereke gobane ntompe e dutse plekeng e rong ka mokibelo re bina ga matlala lekgwelere go ne phekolo ya meropa sontaga re goroša ke moganyaka gore ke kae manapiane go sasa magagešo re phetha ditaelo mokibelo re tlo bereka re o tšhaiša ka 10 ka lebaka la phekolo ya meropa e leng gona ga matlala lekgwelere ga moraba ge ke tsamaya ga ekoši ya mangaka ke bereka le mmakola ke na le ngaka Ngobeni le ba bang ba ka gae ba ba tlo le thušang ba le ba jwetšang seduleng e tlang ke tle ke le thušeng malome ka kapaga ke leboge le batheeletši le babogedi le balli ba rena ke a leboga a ko go leboge professor Moremi re leboge balli ba rena re leboge motheeletši ka la ka kapa maubane ba 96.3 FM ba www.mceras.co.za go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele